Manastir Krka podigla je Jelena Šubić, udovica dalmatinskog kneza Mladena III. Šubića i rođena sestra cara Dušana, negde oko 1350. godine na mestu na kome je apostol Pavle propovedao hrišćanstvo, a u vreme kada je u ime svog maloletnog sina vladala prostorom oko Klisa i Skaradina. Gospođa Jelena je manastir podigla sa monasima iz manastira Svetih Arhangela Mihajla i svih nebesnih sila iz Jerusalima, koji je podigao kralj Milutin 1314. godine nedaleko od crkve Hristovog groba. Glavna manastirska crkva je posvećena arhanđelima Mihajlu i Gavrilu i drugim beztelesnim silama i sagrađena je iznad pećine sa više prostorija, gde su se nalazile i grobnice nastale u rano hrišćanskom periodu, kada su hrišćani bili primorani da se skrivaju i vrše obrede. U toku vekova ovaj manastir je pretrpeo nekoliko razaranja i zapuštanja, ali i obnova i prerada, pa njegova arhitektura nije sačuvana u prvobitnom stanju. Manastirski kompleks uobličen je u 18. veku i sa manjim izmenama sačuvan je do danas. Ovde je 1615. godine osnovana prva bogoslovija i to je najstarija bogoslovska škola naše crkve. Puno je srpskih velikana koji su posjećivali manastir Krku, počev od Dositeja Obradovića, Miloša Crnjanskog, Nikole Tesle, Sime Matevulja, Vladana Desnice i drugih.